يا فتحي، حبيبي يا عم ما شكشوك. تخوفنيش منك يا عم. ليه؟ ده انت حبيبي. انت هتعمل فيها عفريت؟ عملت قبل كده عفريت. فاكر العفريت ده ياما بشاطنا؟ اه. يا حبيبي ايه اللي يخاف؟ الله يا عم فاكر انت، فاكرك انا من زمان، انت ايام بوجي منين؟ وطمطم. بوجي وطمطم؟ ايوه. دي عيال صغننه. عيال صغننه. ايوه طب ما انت كنت بتعملها وانت صغنن. كنت بعملها. ايه ده، اه. انت عرفت؟ اه. ايوه كنت بعملها وكان كل الحاره تيجي تتفرج عليا ويتفرجوا على اهلي وهم بيهزقوني. اول المصحف. انت عايز ايه يا عم شكشك؟ انت بتبص بتقعد تضحك وتقوم عامل لي كده يا ما انا مش فتحي. فاهمك، اصل وانا يا جايبني ابني هنا. حمل بصتك المرعبه ديت. ما احنا مستحملين لك يا عم شكشك وبتاع يعني كده. فتحي انت شكلك كده بس انت قلبك ابيض. ايوه فعلا شكلي كده، بس انا قلب ابيض صح. وطيب طيبه ما كناش نتوقعها منك. ايوه صح. وانا اجاوب على كل حاجه تقولها لي. شوف انت عايز تسال ايه وانا اقول. انا خايف يا منك. عم شكشك انت ليه بتعمل فينا كده يعني؟